El Centro de Desarrollo Agropecuario CEDAP presenta su microprograma Rimaykusunchik. Imaynallam kachkankichik turiñañaykuna, allinllachu sumaqllachu. Kunan punchawmi rimaykusunchik allin sachakunamanta, plantas nativas nisqanmanta. Anchata yachaykunanchikpaq uyariykusun ingeniera Tulia García León, paymi umaliq Oficina Centro de Desarrollo Agropecuario CEDAP. Uyariykusunchik. Tarikuniku, chakihocha yaykuykunapi, kaypim kachkaniku, tawa waranja, iskay pachak metros sobre el nivel del mar nisqanpi. Chay alturapi, pahway altura, chayrayku kaypi hawarichkaniku, ancha kuyasqa plantakunata kaypi llapan turinchik ñañanchikkuna llapa familia aylukuna kaypi kaqkunam kaykunata plantarichkanku, qeñwa planta, ñawpaqmanta desde manta karqa qeñwanchikkuna nichos relictos nisqan chaypi chaykunapi. Chaytaqmi kan achka clase kaypipas pichqa rapichayuq, tawa rapichayuq, kimsa rapichayuq, hanchis rapichayuqkuna. Chaynallataq kay kulli plantapas kiswar kuyay plantakuna paykunama kaypi tarpurinku llapa cercun chakrapa patankunapi imarayku chakrayachispa paykuna chaypi papachakunata, abaschakunata, ulluku maswa hoja chakunata kay ajo nativo nisqan chaykunata tarpurinankupaq. Hawapampapiñataq riki mana allinchu, mana sachayuq kaptinqa mana allinchu kanman kay tarpuykuna. Chayraykum kay plantas nativas niniku ñuqayku castellano simipi, chay ancha kuyay kay chicllarazo nisqanchik ladukunapi. Mirachisaqku masta kay proyectunchikwan, proyecto Red Tierra de Futuro planta mirachinapaq, masta tarpurinapaq, llapa chakrachakunata ruarispa, ñuqayku niniku nichos ecológicos, o sea, sumaqta kay wayranta, chirinta chinkachinapaq riki, no? Kunan tiempo, kay tiempo cambiakamusqanman hina riki mana allinchu. Kaynataña wakinninkuqa ña tarpurirunkuña, kachkanña kay cercunkuna, cerco vivo ninchik, sumaq wiñasqaña wakinninpiqa wakinninpi manaraq. Kunan wata tarpurisaqku pichqa waranja plantata kay tukuy chicllarazo nisqanpi kay proyecto. Taxa proyecto pero ancha valioso. Uyariykunchik ima sumaqtam allin sachakuna waqaychan allpa mamanchikta. Lantasunchik kunanmanta, hinwalta, kullita, chachasta, mutuyta, lambrasta. Kay sachakunan yakuta, allpanchikta anchata waqaychan. Lantasun allin sachakunata. Lantasun árboles nativos nisqata. Ancha agradecimiento, Red Tierra de Futuro nisqata. El Centro de Desarrollo Agropecuario CEDAP presentó su microprograma Rimaykusunchik.